Bakunzi ba B-Info News, ndibaza yuko mumeze neza ndetse n'umunsi w'Imana wagenze neza mu bikorwa byose mwari murimo. Rero amakuru bazaniye kuri no mugoroba namakuru avuga yuko General Sultan Makenga yoba yabonekanye mu gisagara ca Goma inyuma y'imisi itari mike, bivugwa yuko yoba ari karavurirwa mu gihugu ca Kenya neza na neza mu gisagara ca Nairobi. N'ikintu novuga yuko cateje uruhagara canke byatumye abantu benshi bibaza vyinshi kubijanye n'igaruka rya General Sultan Makenga. Dushobora kwibaza ati eske General Sultan Makenga yoba yagarutse ngaha ku butaka bwa Kongo canke yoba atari byo nari tuzi yuko biciye ku kinyamakuru c'abongereza Reuters batangaje avuga yuko General Sultan Makenga yakomerekejwe cyane n'ibitero vyabaye hano muri Rubaya, ndetse binatwara ubuzima bw'umwe mu bategetsi cyangwa mu bayobozi bizi ngabo zinyeshamba za M23 ariwe Lieutenant Colonel Winingoma. Rero n'amajambo menshi abantu bakomeje kwibaza ati eske yoba yagarutse canke n'ububeshi nkuko twama tubivuga muri kino kiganiro. Niyo mpamvu nahisemo kubazanira umwami y'igisa kugira ngo ashobore kubabwira vyinshi cyane kubijanye n'imirongo y'urugamba ndetse nibidasanzwe biriko birakorekera ku mirongo y'urugamba. Ndagusabira rero ko maze Ndabasuje mwifuje kugira ibihe byiza, nkomeje kukwifiza kugira weekend nziza. Turi ku cyumweru tunayisoza bamwe ngira ngo ashobora kuba bamaze no kuyivamo. Mbifuje kugira imirimo myiza. Turi ku gicamunsi cyo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'ibihumbi 2026. Wa mugabo kera kabaye ageze Igoma. Uwo mugabo nta wundi ni General Makenga. General Makenga akubutse nkuko twabivugaga bamwe twatekerezaga ko ari hano mu Rwanda, abandi tugatekereza ko ngo ari muri Uganda, abandi tugatekereza ko ngo ari muri Kenya, ariko aho yaba avuye hose, ariko cyo tuzi nuko none ahangaha aribwo inkuru ingezeho imbwira yuko Makenga yamaze kugera mu mujyi wa Goma. Ni mu mujyi wa Goma kandi bihurira, ariko simpamye yuko bihuranye, ahubwo niko baba babipanze. Ni kuvuga ngo nkabonye yuko inyeshyamba zamaze gukora itangazo zivuga ati noneho officiellement mumbabarire, kuvuga ngo mu buryo bitari uyu yavuze, bitari Scovia yavuze, bitari kanaka yavuze, no kuvuga ngo mu buryo buri official. Mama 23 yatangaje yuko Winingoma yitabye Imana, hanyuma kandi ko ngo bagiye gukora ibishoboka bakamuhorera bihura n'ibyo uyu mugabo ashobora kuba afite mu migambi. No kuvuga ngo yageze muri Goma ngo mu masaha ya saa 5, nibwo rero ngo yaje Igoma, no kuvuga ngo ahakoresha inama. Hanyuma rero ni nyuma kandi yuko hari amakamyo ngejo, ayo makuru ntago nari nyafite, hari amakamyo umusibe ejo kwa gatanu nimugoroba, kwejo byari ku isabato, hari amakamyo ngagera mu 8. Iyi nkuru nayikuye mu runda ahantu. Amakamyo agera ku 8 yambutse ngariko ataramenyekanye birimo gusa kirimo kikaba yambutse ava mu Rwanda yinjira muri Repubulika ya Kongo. Gusa nubwo atabashije kumenya ngo hari harimo iki, ariko kuba ari ya gisirikare ntabwo mpamya yuko yari ajyanye ibishyimbo, ntabwo nabyo yabitwara. Simpamya yuko mu Rwanda ariho heza kuruta ku buryo ariho babona ibyo kurya kuruta uko babihaha muri Kongo. Rero ngewe mpita ntekereza yuko ari intwaro. Noneho rero uyu Makenga akaba ari kuvuga yuko ngo noneho bagiye kwatsa umuriro, aho uyu muntu twaganiriye ari muri ziriya nce yavuze yuko ngo
bafite gahunda y'uko ngo bagiye kongera kwibasira ibibuga by'indege. Sinzi niba bari busubire hahandi bari gukomeza bavuga ngo Eric Prince aryamye, ariko ubundi ko batagarutse batubwira uko bamurekuye, niba bari bamufashe ko batatubwiye uko byagenze. Gutyo arumva nuko nguko rero. Ubwo ngubwo kandi bigahurana n'amakuru avuga yuko ngo Dede yongeye kugeza ubwirinzi, ariko nanone ngo yagejeje amadrone. Ngira ngo iyi nkuru hari inkuru nayo ndibuze kugarukaho y'amadrone Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje hano muri Congo binyuze muri Blackwater. Iyo nkuru ndi kuyikusanya nayo, ntujye kure, turaje turabiganiraho. Reka twebwe twikomereze kuri izi drone, hanyuma n'ubwirinzi bwo mu kirere. Ntekereza yuko ubwo Makenga ashobora kuba yamaze kubona bamaze kubyesitara, hanyuma akavuga ati wenda tika tugende. Sinzi ubwo ngubwo baba bafite uko babibaza, ariko ukuri nuko nguko Makenga rwose uri bukubwire ko akiri muri Kenya cyangwa akiri mu Budage cyangwa akiri mu Buganda, wamubaze neza, umubaze niba yabasubiyeyo. Naho ubundi kuza ko none kuri iyi tariki ya 2 z'ukwa 3 Makenga ari hariya muri Goma, nuko nguko imeze. Nuko nguko ubwo rero bigahura n'iri tangazo bahise bavuga ati noneho kadusohora itangazo riri officiel, hanyuma bagatangira ngo FDLR mwa abantu mwe igiye kutumaraho abantu mu bundi buryo, ariko atari uko ari iri kubatumaraho, ahubwo ari Dede. Njya murabizi ko hariho ngo na FDLR ya Dede, hakaba FDLR nyakuri, hakabaho FDLR ya Dede. Gutyo rero FDLR ngira ngo rwose igiye kutumaraho abantu ni ya Dede, kuko Dede ari kuza. Cyangwa ejo nibwo twaganiraga, ejo nimugoroba ndakaye cyane, nyihanganire, ndi kubabwira ku nkuru yo mu murenge wa Jomba bongeye gutwara abandi bantu 8. no kuvuga ngo iki gice, ariko buriya nimujya mubona aba bantu, uyu mugabo ngo ni Bizimana avuga, cyangwa mukabona babagabo b'abahutu baje bavuga ngo ubumwe n'ubwiyunge, ngo ubwiyunge ngo bwagezweho, cyangwa se ngo hari abantu ngo bagifite ingengabitekerezo. Mujya mumenya yuko hari umugambi leta, apana kabo ngabo ni ibikoresho leta y'inkotanyi ibifite igiye gushyira mu bikorwa. Utahita umenya ngo ni uwuhe, ariko ubufitanye isano n'icyo kintu bavuze. Kuko muribuka ejo bundi Bizimana avuga ngo ibi bice babyibandeho, ngo inteko ishinga amategeko, ngo n'inzego za leta, ngo biriya bice ngo bihana imbibi na Kongo, ibyo bice ngo babyibandeho, ngo kuko ngo harimo ngo abahutu benshi, ngo bamubabarire, ngo ntabwo ari ukwibasira abahutu, ngo harimo abahutu benshi, ngo kandi ngo abenshi muri bo bakaba bafite cyangwa ngo batarigeze ngo imyumvire ngo y'ingengabitekerezo ya jenoside ngo ibava mu mitwe yabo. Rero twarabivuze, ariko ntabwo twamenyaga yuko njyewe wenda n'abantu ubwo ngubwo ni wa mugambi wabo wo gukomeza kwica abahutu muri Kongo. Ariko rwose ntabwo natekerezaga yuko kubibanda hari kuvuga ari ukuza abashomba 1, bashomba 5, bashomba 8. Sinzi icyo kora bariya bo, amakuru ntabwo nigeze ngira amakuru yuko, ariko byakabaye byiza mugiye munatwenforoma abantu muri ibyo bice. Kuko none se Eric bagira ubusa niba yaramenye abantu 8, abantu 3, neza ubwo utazamenywa n'umunyamakuru ushiruka ubwo, kuko hari n'abantu mu Rwanda babimenya, ariko akaba yikorera iby'imipira, ibyo ukabona ntashaka kubi, wenda ntabwo namugaya ku murongo aba yarafashe. Undi nawe akaba par exemple ngo ni Jean Pierre Kaga, n'urugero mfashe, bakaba bamubwiye ati jya kugenda ugiye gufirima
wereke isi yuko ngo u Rwanda ngo buri rugo rufite robine y'amazi meza mu rugo, yuko kandi ngo bacana kuri biyogazi, hari ibyo ngibyo bamutumye. Ntabwo izo nkuru zizatangazwa na abo, ntabwo bazaza niyo babona imirambo iri aho mu muhanda, ntabwo icyo kiba cyamujya. Yayicisha he si iyo nkuru? Ni radiyo Rwanda cyangwa televiziyo Rwanda cyangwa ikindi kinyamakuru hano mu Rwanda. Ninde mu auditor wamwemerera gucishaho iyo nkuru azi yuko iri bumushyireho iri bumushyire mu byaha? Ntabwo bishoboka. Ntuyubagira ubusa, nawe buriya abantu bakorera igihugu mu buryo butandukanye, nawe no kwihara, nawe ntabwo aba biyoboye ko ari mu byaha, kari mu bibazo. Bishoboke ko nawe mu mutima we avuga ati wenda bazantware n'ubundi ntabwo nzabaho imyaka 100, wenda ibintu byanjye nzajya mbikora nibomboretse gutya, ariko mbikore. Urumva? Nawe ni umusanzu aba ari gushyira kubaka igihugu n'akatsi aba ari gukura ku nzu yitwa FPR interankota. Hanyuma ejo bundi n'abandi bazagenda basenya. Ariko rero uyu ni umwe wenyine, wenda n'undi muntu ushobora kujya gutya agakora inkuru ko kubona, kuko yaravuze ati ariko naganiriye n'abayobozi barambwira ngo ni abasirikare n'abandi bambaye imyenda y'abadaso nibo bari kuza bagatwara aba bantu. Kuvuga ngo iyo nkuru ibiri mushyire mu byago ariko akayikora. None se aho atazamenya, aho atazagira ni ukuvuga ngo mwebwe muri aho ngaho nimwe bo kuduha amakuru, nimwe bo kuduha amakuru rwose. Rero ndabashimiye, reka njyewe nsoreze ahangaha. Nanone ndaje, ntabwo ntinda rwose, ntabwo ndi bukomeze gutinda, nyamuri kubona ko ndi kubanguka. Ariko nyamuna ntubone ibintu nk'ibyo ngibyo ngo byihererane. Umuntu wamubuze uricecekeye ngo ubwo ngubwo ngo leta ngo izabivuga. Ntabwo iba yabatwaye iyobewe yuko imiryango ihangayitse. Ni abagome, ntabwo baba bayobewe yuko abana n'ababyeyi cyangwa se n'abadamu babo basigaye aho mu muryango bahangayitse, batari no kugira icyo barya ngo kimanuke kubera umuntu wabo. Rero wowe uyicecetse ngo ubwo ngubwo ngo leta ngira muzana, ikibikora ni ukumuzana ku mihanda hariya yapfuye, nk'uko uriya munyamakuru yari kuri potinga ati ibintu rwose ntabwo ibintu bisobanutse. Urumva? Rero reka ngaruke mu kanya.